duboko i tami vremena u beskraju narodnog pamćenja živi boj na Čegru, događaj čija je snaga prevazišla granica obične bitke. Ovaj trenutak iz 1809. godine nije samo istorijski zapis poraza, već simbol neustrašivosti, samožrtvovanja i besmrtne hrabrosti. Njegov heroj, vojvoda Stevan Sinđelić, nije tek vojskovođa, već legenda, simbol kolektivnog podviga jednog naroda koji je bio spreman da plati najvišu cenu za slobodu. Često pričati o tim primjerima junaštva, velikim bitkama koje su se događale i u Prvom svjetskom ustanku, ali i u Drugom svjetskom ustanku, pa i u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu i stalno pričati, jer nekako uvek postoji ta zebnja da će neka senka zaborava pasti i da ćemo početi se bavimo nekim trivialnim stvarima, a da ćemo zaboraviti ono što je zaista jedna od velikih vrlina našeg naroda, a to je junaštvo, samopregalaštvo i uopšte želja za slobodom. Paradoksalno, uprkos veličini i dramatičnosti ove bitke, Čegar ostaje nedovoljno opisano srpskoj narodnoj poeziji, dok su druge velike bitke opširno opevane. Čegru je sudbina namenila tišinu. Samo jedan jedini lirski zapis tugi i čežnje za izgubljenom mladošću sačuvan zahvaljujući Tihomiru Rašiću. Razlozi ove enigmatične tišine ostaju zagonetka. Da li zbog bolne žrtve ili prećutnog divljenja činu Sinđelićevog samopožrtvovanja, ostaje pitanje otvoreno za buduće generacije. Stalno treba ponovo čitati o ovim događajima koji su se dogodili uopšte na Čegru i koji su vezani za prvi srpski ustanak, jer iz njih možemo da izvučemo dosta pouka o tome da nesloga uvek donosi loše za srpski narod i da jednostavno mora da se uvek promišlja, pametno misli i kada se bilo što u budućnosti radi na temu nacionalnog pitanja i bića, da to treba da se radi pametno i strpljivo. U novije vreme kreativni pedagoški pristupi poput društvene igre Boj na Čegru, koju je kreirao Narodni muzej u Nišu, približavaju ovu važnu istorijsku temu mladima kroz igru i edukaciju, čuvajući sećanje i osnažujući kolektivnu svest. Ideja je povezivanja školskog gradiva i kulturno-istorijske baštine na teritoriji našeg grada. Negde nam je prvobitna ideja bila da bi radili neku publikaciju koja bi zapravo objedinila to što oni uče u školi i istakla da u našem gradu imamo jedan značajan kulturno-istorijski spomenik koji je pogodan za učenje istorije koja se tiče uopšte srpske revolucije ili perioda Prvog srpskog ustanka. Sad, rekla sam da je publikacija bila negde u fokusu, a onda smo rekli ajde da pokušamo nešto malo drugačije, nešto što će zapravo deci prvenstveno kojima je igrica, oni su nam osnovna ciljna grupa, ajmo tako reći, kako bi im dali neki podsticaj da uče na nešto drugačiji način kroz igru i razonodu. Ova igra, namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola kroz kombinaciju strategije, sreće i znanja, omogućava mladima da na interaktivan način upoznaju istoriju Prvog srpskog ustanka. Pripada klasičnim igrama na tabli, igra se pomoću kockica kojima se krećemo kroz polje. Sad na poljima imamo 3 vrste kartica. Jedne su informativne kartice koje su nama nekako od početka bile u fokusu. One su jako značajne jer one zapravo vode priču od pada Srbije pod tursku vlast pa sve do bitke na Čegru i izgradnje Ćele kule. Druga vrsta kartica su kartice naoružanja, kroz koje opet promovišemo deo zbirke oružja iz našeg muzeja i one su tu da bi doprinele nekoj dinamici igre zapravo. Kroz čitavu igru smo izvukli sve najvažnije bitke Prvog srpskog ustanka i u tom delu kad dođemo do polja bitke zapravo oni mogu da koriste naoružanje ukoliko imaju spremnog konjanika ili pešadinca za bitku. Tako da je to nešto što bi trebalo da podstakne neki takmičarski duh, a opet da kroz te informativne kartice
povežemo neko to školsko gradivo i priču o jednom kulturno-istorijskom spomeniku. Informativne kartice, specifična polja i zanimljiva pitanja pomažu igračima da shvate važnost događaja i ličnosti poput Karađorđa i Sinđelića. Time se istorijske činjenice transformišu u žive, opipljive priče koje ostaju duboko urezane u svest učenika. Namenjena je prvenstveno stanovništvu u Srbiji. Ajde da pokušamo da na neki način prvo njih dovedemo u muzej, jer znamo da obično posete muzeju i samih naših građana dolaze tako što imamo goste koji su nam u gradu, pa njih vodimo kroz kulturnu baštinu, inače se usput sami upoznajemo sa njom. Znači, jeste korak prvenstveno zainteresovati stanovništvo iz Srbije za muzej, za sve te. Naš muzej je vrlo specifičan, dakle, pored toga što brinemo o pokretnim kulturnim dobrima, što inače jeste osnovna uloga muzeja, mi imamo 3 nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja. Dakle, Medijanu na kojoj možemo pričati priču o antičkom periodu u našem gradu, Ćelekulu koja je značajan spomenik iz perioda Prvog srpskog ustanka i konačno logor na Crvenom krstu koji govori o periodu Drugog svetskog rata u našem gradu. Dakle, sve su to potencijali koje trebamo negde iskoristiti u saradnju sa školama, da i oni shvate da su to mesta koja su idealna ne samo za obilazak, već za neku novu vrstu učenja. Jer muzej je davno prestao biti ustanova koja isključivo brine o kulturno-istorijskim dobrima. Naravno da nam je to primarna uloga, ali muzej je sve češće mesto tog nekog informalnog obrazovanja gde mi možemo učiti tempom koji nama odgovara i shodno našim interesovanjima. Čegarski boj nije završena priča. On je živa legenda koja nastavlja da inspiriše, provocira, podstiče razmišljanje i budi nacionalnu svest. Narodni muzej u svojim zbirkama čuva predmete koji se vezuju za Čegarski boj, gde bih naročito istakla upravo te predmete Stevana Sinđelića, koje smo mi dobili od njegove porodice, to jest od njegovih potomaka, koji danas žive u selu Grabovcu, odakle je Sinđelić. Radi se o vezu sa košulju Stevana Sinđelića, od njegovoj kolevci i drvenom putiru čaši iz koje je pio Stevan Sinđelić. Nažalost, mi nemamo stalnu postavku i posetioci nemaju priliku da to stalno vide, ali recimo upravo za tu izložbu povodom 200 godina oni su bili izloženi 2009. godine, a poslednji put su bili izlagani pre 2 godine, tačnije 2023. Kada smo imali takođe jubilarnu izložbu povodom 90 godina postojanja muzeja, gde su i oni bili izloženi, jer su upravo i oni bili darivani predmeti, pa su se uklopili u koncepciju izložbe. Kroz književnost, umetnost, mit, pamćenje i popularnu kulturu, Čegar nastavlja svoj život kao neprekidni izvor inspiracije, ne dozvoljavajući ni jednoj generaciji da ga zaboravi. Završna reč o boju na Čegru može biti samo jedna. Čegar nije mesto poraza, već mesto večne pobede, duha, žrtve i slobode. Sinđelić nije poginuo u prazno, on je zauvek ostao živ u srcima naroda, kao trajan simbol snage, časti i nepokolebljive volje da se odbrani ono što je najsvetije – sloboda. Kao takav, Čegar ostaje večita lekcija, živa opomena i nezaobilazan kamen temeljac srpskog nacionalnog identiteta.